دەست پێ بکە. ڕۆژباش کوردستانیە نێژا لەسەر ناوێ چارپەل مەدیا سلااو و ڕێز بەریک و ئەم دەست بێ بەرنامە خۆ بکن بێڤیا و هون ڕۆژێکی خۆش ئارام و بەختەوار دەرباس بکن تەماشەوانێ نێژا مژارا بەرنامە me îro rewşa Tirkî û tirsaweya mayînde Kurdistanê em ê bi du mîvanê xwe vê mijarê binirxînin lê mixabin îro hevalê me Mümtaz Aydin bi zekemê ketî nexweş ketî ji belawî em ê nikare beşdar bibe niha ez ê biçim alî kek Henifî merheba tu çawa yî Sağ bê here bê wallahî ez jî min jî sermakî pir nebaş stendibû bi Xwedê hêjî dewam e ez hêvî dikim ku ez zêde nekoxim ez temaşevan û mêvan aciz nekim şifa xêrî bibe parateya kek Mümtaz jî bi hêviya rojekî berê hûn vegerin ser tenduristiya xwe kek Henifî cenabê tekane rojeva Diyarbekirê ji temaşevanê me re şîrove ki vê heftê li Diyarbekirê çi hat peybandin berê dem baş temaşevanên hêja ez hêvî dikim ku em demeke xweş û berhemdar bi hev re derbas bikin wala vê heftiyê li Diyarbekirê ez dikarim viya bêjim tema devê Diyarbekirê Tealbiyê ji ber ku şekrê çayê zam xwar hinekî bihayê wî zêde bû fiyeta îskanek çay jî zêde bû eviyanê jî bi rastî li ser Diyarbekirîya tesîra xwe dike û Diyarbekirê rû dinên û wan tişta diaxivin heta midî digotin dibêjin ku bihayê arvan jî zêde biye ew ê nan jî fiyeta wî zêde bibe wek ku tê zanîn dolar li hember perê Tirkiye her ku diçe perê Tirkiye nirxa wî dikeve û dolar jî bilind dibe ew jî bixura li ser hemû kelûpelên jiyanê ew kêşan dide tesîrek neyînî hêşan dide û fiyetê wan a bilind dibin Diyarbekir jî wela viyanê li kuçe û kolana û li çayxana û qehwexana van tişta xeber didin yek jî ev e dîsa Diyarbekirî çi xeber didin Diyarbekirî wela carna wisa bi ken dibêjin divên ev Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Wezîrê Berevaniyê Hulusi Akar divê gere li hev bikin ji hev cuda difikirin Birêz Erdogan hatibû Diyarbekir digo ez Kurdistan heye û işte ji nizanim Rojhilat û Başûr Rojhilatê Anatolyaya ra Kurdistan tê gotin û tiştê wisa got lînca vê gavê di xebatek parlamentoyê da li parlamentoyê Hulusi Akar jî derket got ne li nav Tirkiyê ne jî li dervayê Tirkiyê ciyekî bi navê Kurdistan tune ye parlamenterê HDP Garopaylan jî bersîva wî da got vêga li Iraqê Kurdistan tune ye ew jî got natune ye îcar bi rastî ev Wezîrê Berevaniyê nizanim yanî eviyanê li gorî yasayên navnetewî Kurdistan li wîrê hatiye avakirin serokê Kurdistanê heye serokê Kurdistanê wexta ku diçe Berlînê û Fransayê û Washingtonê wek serokkomarekî dewletan tê naskirin û dibêje tune ye û ê vira jî ê Bakur jî ma serokê wî serokkomar Recep Tayyip Erdogan got heye û ew bi xwe jî çû Hewlêrê û civîn bi wezîrên Herêma Kurdistanê ra civîn çêkir û li pişt wan a ala Tirkiye û ala Kurdistanê hebû û vê gavê jî dibêje Kurdistan tune ye Diyarbekirî hinkî ecêbmayî mane bi rastî dibêjin ya çi ev
هەو قاسژی دەبێ لێبەلێ وەختا کۆ بەڕاستی ئەو مەرف تێکەوە قریزا نژادپەرستیە ئەو قاسژی دەبێ و ساتێخوانێکردن مژارە سیاژێ ئەس دکارم ji ber ku mêvanê me Osman Baydemîr û ez bawerim temaşevan jî dixwazin ku lê godarî bikin min zêde mijar nekir rojeva xwe vê neqlê mijara siya jî Kılıçdaroğlu rabû divan paşa da hema tedî ji nişkava rojevê li gora xwe rojevê tayî kir vê neqlê jî ji nişkava گو امی حلالی بخوازن یعنی تشتی کو بری پارتیا مکریه و فلان و بیوان امی وانا حلالی بخوازن لی بله والله دیاربکری دویجن که ام حق خو حق بابو کالی خو ام لی پارتیا کلشداروغلو و کلشداروغلی ام حلال ناکن جبوی که ام حلال بکن دوی که او کاری که بابو کالی مج بروی سری هلدان و هاتن دالقاندن و هاتن قتل کرن دوی که او کلشداروغلی وی ناز بکه و این مافی مجی ناز بکه و همه برا جوه گارده او که دست بکه پروردهی اب زمان کردی بیجه ام قبول بدکن ام ده وقت امورن اقتداره ام مافی پروردهی اب زمان دایی که ام ملت کرد امی قبول بکن همه برای جوی دست پی بکه اف جی دروجوا دیاربکریا ده هی مگو از وی جی بینم زمان بله من همه وسا بوان هر سه مجارا من ثابت کر گلک سپاس مالتا آوا کوتا و درفت اجدامن باش که کنی فی گلک سپاس از جهوال رجی رجا بکن برا میوان ما بینن اکرانه تماشاوان نێژا میوانê me îro rêzdar Osman Baydemîr e rêzdar Osman Baydemîr parlamenter û serok şaradariya berê ya Diyarbekirê ye kesayetekî li Kurdistanê naskirî ye Kek Osman sûretê wî wêneya wî di serê min de du tişt hebû Kek Osman di dema serokşaradariya xwe de ew axaftina wî ew helwesta wî ew wêneyekî di serê min de çêkiriye wexta rêzdar serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî serdana Diyarbekirê kir ew axaftina wî rêzdar serok Barzanî tu bi xêr hatî Bakurê Kurdistanê û Amed mala we ye دیسا دا آخفتنک خود دوی هدیتنه ده گوه که از به ناو خدا باورم از به اتفاقا کرداجی باورم ایرو وقتا مروف که عثمان دشوپینه دوی خطاویا ملی ده خطاویا نتوی ده خطا کردستانی ده بردوامیه که و مگو خواست که ده او ناو کرد و کردستان ده گنگشه کرن مگو ام siyasetmedareki, parlamentereki, kesayeteki navdar bikin mivanê xwe. Kek Osman tu bi xêr hatiyî? Xêra xwe li we be û xêra xwe li hemû temaşevan û godarvanê we be. Bi rastî ez tenduristî ji birayê hêja kek Mimtaz re jî dixwazim ez giramgîn bûm ku ew îro we bo nexweşketî zekemê bûye ez tenduristî ji wî û ji we re dixwazim. Keko tu bixêratî sersera serçavara kek Osman ev nexweşî tê ber me giştika hefta berê jî kek Henîfî bi zekemê ketibû vê heftê jî kek Mimtaz wele farqînî bi zekemê dikevin nizanim çi ye Walla gere zekem ji farqîniya betirsin Kek Henîfî cenabê te rojeva Diyarbekirê şîrove kir hema ji Diyarbekirê tu beşdarî bernamê dibe li ser navê Diyarbekiriya hema pirsa yekemîn tu ji Kek Osman bipirsî û em dest bi bernama xwe bikin Wallah ez bawerim ku Diyarbekirî vê gavê ji Kek Osman hinek tişt merak dikin gelo Kek Osman li penaberiyê çawa jiyanek bi çawayî derbas dike mesajê wî ji wan re çi ye
van tişta ez bawerim ku pir merak dikin ji ber ku ez anim ku Diyarbekirî qîmetek didin Kek Osman û dîtinên wî ji ber wî jî merak dikin. Berê Kek Osman hema tu ji kerema xwe ji me ra bêjî gelo jiyana penaberiyê çawan e hûn demên xwe rojên xwe bi çawayî derbas dikin kerem Kek. Kurban beriya her tiştê ez silav û rêz û hurmetê xwe ji hemû Diyarbekiriya, ji hemû Amediya, rihaya ra û ji hemû Kurdistaniya ra ez silav û rêz û hurmetê xwe dişînim. Bi rastî mirov dikare bi gelek saeta li ser penaberiyê biaxife, li ser şert û mercên penaberiyê xerîbiyê biaxife. Lê ez dixwazim yek mînayekê bi we re parve bikim ku sal hezar û xwedê zane beriya ku 15-20 roj beriya oxra Ehmed Qaya bû. Ez weka serokên Komela Mafê Mirova Şaxên Amedê ji bo konferansekê, ji bo panelekê ez li Fransa li Parîs bûm. Em û Kekê Ehmed me hevdûdî. Çend biraderên dinê jî awqat li gel me bûn. Erkanî sisiyê şevê Kekê Ehmed me berneda. Digo bîna nû ji welat hatî, nû ji welat hatî bîna welat ştetî. Heydanî sisiyê şevê me berneda ku em biçin razî. û timî dahîn wî kelekela dilê xwe em bêjin ew zerzerek dilê wî da çê dibû ew hesreta ku çiqa ji welatê xwe dûr ketî, çiqa ji hewlatê xwe hez dike, çiqa ji însanê xwe hez dike, ewan bi me re parve dikirin. Bi rastî ji bo min daha fehm kirin, lê min nizanibû ku penaberî, ku xerîbî, ku em bêjin sürgûnî çawa tesîrek wakîno li ser însan dike, ancak bi serê mirov da bête bi rastî mirov wî tê dikîjî. Ew nayê wî wanê ku em nizanin penaberî çi ye. Penaberî sürgûnî bi rastî ji bedirxaniya virva bi serê hemû Kurda ve hatî. Her çek perçek Kurdistan hezkarim bêjim siyasetmedar, hunermend, nivîskar mixabin ji ber zixt û zilmê di perçekî jiyana wan da xerîbî çêbûyê, sürgûnî çêbûyê, hesret çêbûyê. Lê ez bi yek gotinekî ku ez karim bibêjim bi rastî jî min bêriya Diyarbekir kir. Bi rastî jî min bêriya ku çên Diyarbekir kir. Min bêriyan dayîka kir. Min bêriya şîretên Rûspîya, şîretên Seydaya, şîretên medreseya bi rastî min bêriya ew ava cemidî ew bêriya kevirên reş, bêriya baxçên Hewsel. Yani ez karim bi saeta serê biafim lê ez karim tiştekî bibêjim ku ew bêrî hêvî jî mezin dike. Ew bêrî girêdanê jî mezin dike, girêdanê jî xurttir dike. Heyanekî ji destê me tê, heyanekî ku derfetê me çê dibin, em naxwazin ku em bielemin vê dirê. Em dizanin ku rojekî wê were em ê karibin ciyata li Amedê hevdû hembêz bikin. Em ê ciyata karibin hevdû li Rihayê hembêz bikin, li Colemergê hembêz bikin, li Serhedê hembêz bikin, li Botanê hembêz bikin hevdû. û ew kesên ku Kurdistan naz nakin, wê rojekî bê ez bawerim ew ê jî Kurdistan naz bikin. û gava ku Kurdistan naz kirin jî ji ku ew çax sürgûnî jî diqede, xerîbî jî diqede û bi rastî zulm jî diqede. Sedemê ku em li virin bi rastî zilma mixabin zilma wan e, mixabin. Xwazîka ev zilman nîn bana û em jî nervê dirê bana. Em evî bernama xwe li Amedê me çê bikirin. Evî bernama xwe li ser bircên Amedê me çê bikirin. Me li Hewselê çê bikirin. Ev bernamê xwe me li berê Minara Çarnik me çê bikirin. Lê înşallah wê roj werin. Bira Amedî baş bizanibin ku min gelekî bêdiya wan kirî, lê bira ew baş bizanibin van rojana wê biqedin. Tu tengayî, tu zehmetî, tu zorînîne ku heya bi heya be. İllehîn paşiya her tengayiyekî fireyî. O tengayî jî di nava xwe da fersendê fireyî dide, fersendê xebata fireyî dide.
لازم که ام وی تنگایی وی نسبتی بخیره بگرینن و جبنا پیشروجه کی آزاد جبنا پیشروجه کی وکهف ام کاربن وی زحمتی تکن فرسند دار که ام بجن ملت ما بگیجه آرمانجا خود براستی اتکارم بجن که برای چوا ام لدو حقیقت دیگریان الانجی ایروجی دلمجی مجی فنا ملت من فنا گل من لدو حقیقت ام دمشن لدو حقیقت امریه حقیقت دشوپین و لهر چه پرچه کردستان برای ملت من باش بزارن گلی من باش بزارن که لهر چه پرچه کردستان جبونا آزادی ملت من جبونا آرامی ملت من جبونا برجوانی جبونا هبونو و پشکتنا ملت من از یک کسی کی ج خدمتی ملت کردستان یک کسی کی مکو خدمت ملت کردستان دام و کیجا پرچه ببرو کیجا oldu ببرو کیجا مذهب ببرو همو کردستانی جوان لسرسری من سچار من صدر من هی باشه که عثمان گلک سپاس براستی جی پناوری وقتا مروف لجیانا سیاست مداران مزد که پناوریش بوی سیاست مداران ایشه کی مزدنه لی جناب تجی دست نشان کر تکوشینا آزادیا کردستان بزدحمتی دبه و گلی می بگیجه آزادیا خواه او دوی هفدیتنا و رزدار مسعود برزانی گوت جناب تر گو ما قناغا خو قبول کرنه قداند آنکا قناغا دویم ام دسکفتی خو پیشته ببن و بپارێزن کێک عوسمان ez pirsa دویم ji cenabê te bikim niha cenabê te gelek cara di parlamentoyê de di civînên xwe de di hevpeyvînên xwe de di mulaqatên xwe de gelek caran tu behsa navê milletê Kurd behsa Kurdistanê dike gelek caran ev li ax û welatê xwe xwedî derketin dibe serdema êrişekî pir alî bi her awayî êrişî te dikin di vê taliyê de axaftina xwe ya vê taliyê te mulaqatek dabû te gotibû yan ew ê Kurdistanê qebûl bikin yan jî ew ê bibin cîranê Kurdistanê ev axaftina te ket rojeva ew ê ket rojeva Kurdistanê û Türk jî û siyasetmedarên wanî nîjadperest jî mirov karib şiklekî har bûn êrişî te kirin yek cêwan jî serokê MHP bû serokê MHP bi awayekî tund êrişî cenabê te kir tu kanî ji temaşevanê me hîsê xwe di vê meselê de bêje niha ji bo siyasetmedaran du têgeh muhîm e yek gotin du gotin nêwî de berdewamî wexta mirov li grafîka cenabê te siyasî mêze dikir tu mesela ax û welat te her bi wî şiklî didome ev tişta çima dewleta Tirkî çima bi taybetî MHP aciz dike divê yekê karib ji temaşevanê me şîrove bike mekê xweş be قربان هبون و تنبون ملتکی و ناو ملتکی ناو آخا ملتکی براستی قدخه کرنه بنه ناس کرنه و بداره زوره جخوله رانبی و جخوله راناب ما دعوه دوزا کردو و کردستانی جمن دست بینه کری و از باورم و بمج نکد از تنبم دعوه دوزا کردو کردستان جتنه نابه قاسك ام دزانن قاسك ام دشوبينن سري 1000 ساله اف ملتا لا اخا خود جي 1000 سالان وروا اف اخا نافيوي اف اخ و اف ملتا نافيوي اف ملته جبويه كي نيجاش برست انج دايركر انجي كسن كان بجن خون ناس حياني واري برا بجن كردستان هي وحياني واري برا بجن كو ملت کرد نینه ملت کرد هیه ملت کرد ماشاءالله روز بروزی شیارته دبه و جوگاوا کو کردستان کرن چار پرچه جی مخابن جوابو کلمه نپرسین اف سینوری که هاتن آوا کرن جی به ایرادا ملت کرد ناتی آوا کرن
و جبر وی به عدالتی که ادکارم بجم همه بکیمانی لباکوری کردستان ام بجم بکیمانی هاج شعسعید کال و حیانی ایرو برخوادان اک هیه خواستک اک هیه او برخوادان او خواستک جی نل سرت نکرنا تملتیه نل سرت نکرنا تو ام بجم چاندو و باوریه کیه تو کتنی او برخوادانا او خواستک ها شعسعید کال و حیانی ایرو و حیانی امروجا لسر که آوا کرنا حقوقی که ام بجم مروایی حقوقی خشک و براتیه مخابن که وقت جناب وجه هانی زمان بتالعية إنسان بتالعية ملتكي كو حشا من حضور حشا من تماشابان و كو قوات دشمنك مروف بأحلاق بن براستي بتالعية هري مزنة حزر مخابن دجمني إيك دجمناتيا كردا بكن براستي جي بأحلاق براستي جي كاد دجمنانتي جي كان بجن چه بجن دجمنانتي جي كو أحلاقه كي وي هي كرالك وي هي رابون ونشتنا كي وي هي كيكو والله وانا نعشيد بخادين نعشيد يعني شرو برچوجي أحلاقه كي وي هي نها كان بجن كيكي حنيفي برسيكو وند ده ولد انا روجي واتشواد براسي هنا كيجي ليكولين نمدكن مثلا ام لچاندا دنرن كيكو ل ام بجن لفان دبرنا تديروكا وان دنري كوا شري هفدو كرنه جهات بجن دوالو هي ده حب راد بجن كان بجن تشكي خو تشكي وان فنا هذا مسافه دور كنا وان جو فنا هذا وده عيني دقيقه البيسي راه هفدو برا هفدو ده يعني اف دوالو يا وانا تشتكي نباشه يك جوان دمره براسيس تشكي نباشه اما هرتش عسكريو والبيسي راه هفدو دخينه كاكو لاخر رجلة نافين كمينه داتين بكمينه انسان تيغشت ان افشي چاندكيه اذا يواناجي كاكو بخاده ببختيه يعني جدسبيكي حياني ايرو ببختيه ايك تشكي جواره بجم ايك ايكونوميا تركيا كان مثلا دمك السربيا قرت نفتا باشوري كردستان بو يعني كن نفط نهاتانا وينكربانا عربي خو ام بجم بدنا خرطاندن ودفع دم رفراندوم من دركتن گوتن که امو برچی بير ایرو جد بجن کو جيك كردستان تستك واكنونين افچ ببختي تريد بالبر على كردستان تدافعني دي تريد بيجي كردستان نينه نها از عسكره بجم عثمان او نشانه ترسكيننه يعني زانن گاف بگاف كرد دسكبتيان خو بدسخينن و گاف بگاف كرد درايا ناب نتوي ده خدي ستاتويك دبن او ترساوان تونه کو باشور کردستان نموناکه لباکور کردستان جی گاب بگاب ملت کرد بر به آزادی خود چه خوازن ریل بر کردا بگن او ترساوانی جوی ترسی ارشی جناب و یا جی ارشی کردستانیا ناکن نخوازن يعني به مسئله در روجا باکور کردستان ده بیلن قربان براستی جی غزب غزب اكوانا بيسا باشين يترسا ناوا وانا بس او ترسا ناوا وانشي جد دجمنانتيا وانتي حذر مخابن خوازيا نواربانا خوازيا بگو هريانا خوازيا بقاسي مسخال زالت بگو هريانا جد مدنيتي جد مروفايي جد زانياري خوازيا فهم بكرانا لمخابن نگو هرين از چا بجم قربان نها وان اف رجيما آنها بتایبەتیژی ئەو ڕێژیمە ئانها هەبوونا خۆ ماینا خۆ بتنەبوونا کورد و کوردستان بەگرێدانە بفکرن ملەتێکی دەولەتێکی هەبوونا خۆ لەسەر تنەکردنا ملەتێکی لەسەر تنەکردنا سیاسەتێکی ئاواکری و تەنێ باکوورێ کوردستان ئانژی حیزبên باکوورێ کوردستان ئانژی پێشکەچنە باکوورێ کوردستان شخورا فنا خوفکی نابینن هر وحال روجاواش خورا وکا خوفکی دیمون وکا هیرشا هبونا خود بینن ستاتیه که کر روجاوا آواب و هر وحال باشور کردستان که ام بجن فدراتیا باشور کردستان و مافه ملت کرد که بخود دولتا خوشی
هەروەها بەبەر دەولەت بوونێ چوونە باشووری کوردستان فەنا گەفێکی فەنا خۆفێکی فەنا تهدیدێکیش بۆنا پێشە ڕۆژە خۆ دەبینن کە بفکرێت چاوە ملەتێکی ئەنجی دەولەتێکی کو مرۆڤ ببێژە مەشروعی مرۆڤ ببێژە خودی ئەخلاقە هەبوونا خۆ لەسەر تنەبوونا ملەتێکی ئەنجی سەرتەلەبوونا زمانێکی بەئافرینە ئەویشی ژە چ تێکێکۆ بەڕاستی ژە 1924 و حەیانێ ڤرڤەتی چونکە وان سیستەما خۆ پەرگاڵا خۆ لەسەر تنەکردنی لەسەر ئاسۆمیناسیۆنێ لەسەر تنەکردنا ملەتێکی ئاوا کرد ئەشکرا بێژم من و دەولەت باچێلی ئەنجی من و سیاسەتمەدارێکی تورک مە وەکا بە کەسایەتی وەکا بە شەخصیەتی مەسەلا بایدەمیر و مەسەلا باچێلی نینە مەسەلایەکی ملەتێکیە مەسەلا هەبوون و تنەبوونا ملەتێکیە دوعا و دۆزا ملەتێکیە 100 ساڵیە کێمانی 100 ساڵیە ئەس باش دەزانم کە دژمنانتیە باچێلی بە شەخصێ بایدەمیر ڕاشتنێ نیمەها کی کوردستانی بێ کی ببێژە کوردستان کی ڕوومەتە کوردستان بپارێزێ بخوادێ ئەو دژمنەتە گشت ji bona wan ferqa başûr bakur rojdat rojava bi xwedê nîne êko sêrac bav kalê rastîîletên gelkî mezin meke gotinê wan gelek gotinê wan heye dîroke de derbas bûye û ez ça bêjim fena filozofiyê dizanî bavû kalê me ji me re dikotin kurola û dijminê bav û kala nabin dostê lawa ev pêşgotina bi rastî jî ev pêşgotina fena gerek fena guhar be û di guhê me hemiya da be em cara dijmina te kesî nakin em cara tu nebûna tu kesî naxwazin em tenê dixwazin ku me fena xwe bibînin û em tenê dixwazin ku ew bizanin ku em Kurd em Kurdistanî ji wan nekêmtir em nameçin em ji we zêdetinin lê em ji wan nekêmtirin û em ji wan zêdetir jî naxwazin lê em ji wan bi kêmtir jî bi raya min gere em dê razî nebin Bilê Keko Osman ez dixwazim bi vî va girêdayê tiştekî bipirsim li parlamentoya Tirkiyeyê dema xebatên parlamentoyê de Hulusi Akar Wezîrê Berevaniya Tirkiyê rabû peyivî got ne li hundirê Tirkiyeyê ne jî li dervayê Tirkiyeyê bi navê Kurdistan cîkî tune ye. Lê wek ku cenabê we jî zane Hulusi Akar çend mehberê çû Başûrê Kurdistanê çû Hewlêrê li wirê civîn çêkirin di wê civînê de ala Tirka û ala Kurdistanê li seriya wan daleqandî bû. Îcar gelo Tirkiye cardinê tê ser wan em bêjin prensîbên xwe 1925 tê li ser mesela înkarê û redê yanî wek ku Erdoğan digo ku meriv ji tiştekî ra bêje tune îndî tune ye yanî ku bêjin Kurdistan jî tune îndî tune ye înca bi rastî Erdoğan jî wek ku dîsa cenabê we zane hat got Kurdistan derket di televizyonê de got Kurdistan heye navê em bêjin herêma Rojhilat û Rojhilat Başûrê Anatolyayê navê wirê Kurdistan e heta wek ku biparêze got Selçukya jî gotiye Kurdistan e û Osmaniyan jî gotiye Kurdistan e heta Atatürk jî gotiye Kurdistan e bi vê xeberdanê kir gelo hûn dibên çi hûn dibên ev cardinê evana hatin mesela xwe red û înkarê û nê çi bêjin di vî warî de biraya min di dîrokan sessaliyan Tirkiyeyê de cara yekem di 2013 û 2015 di sal nivî de dewleta Tirk weka dewlet hilda an jî nermayekek nîşan da ku gelo pirsgirêka çareseriya Kurd biriya demokrasiya an jî biriya
هنک مافین بچوک مرۆڤ دکاره چارەسەر بکە ئەم نکارە چارەسەر بکە دەولەتێ قاسی 2 ساڵ نیف نابەرێکدا ئەو هشمەندیە خۆیان ئەو پۆلیتیکا خۆیان 100 ساڵی لێ پشتێ 2015 gelek tişt orada hani menet karı seri bağ seri biştagel li devlet de 2015 da bi taybeti jî ew êrişa ku li Amedê di mîtinga HDP da bombeyekê hate tekandin ew destpêk bû keko jê şunda li Sûrûcê jê şunda li Ankarê devletê carek din bi van êrişê xwe û bi van siyasetên xwe çû qoda xuna 1924 û virva çû qoda xuna derdekirina Şêx Sêdê Kal çû qoda xuna agirî Seyîd Riza û em bêjin koçgirî û her wiha ji ew roj û heyanê ev roj dewlet bi raya min niha bi hemû beşê xwe bi ergenexonê xwe bi çepê xwe yên nîjasperest bi piringengê xwe û em bêjin bi îslamîstê xwe hemiyan koalîsyonekî ku em bêjin serê 5 salî ava kirine û ew koalîsyon armanca ew koalîsyona bi taybetî jî li ser tinekirina Kurda hatiye ava kirin lê ev koalîsyona keko bi raya min ne tenê li Ankareyê ev koalîsyona destê wan di destê rejima Tehran didayê rejima Tehran û rejima Ankarê niha li ser tinekirina Kurda stratejiyekî kûr û hevpar didin meşandin ez vê dibare dikim Tehran û Ankara serê 5 sal destê wan di destê hevdû dayê stratejiyekî kûr û weka tiştekî bê ehlaqî didin meşandin binerin niha ew hebûna Kurdistana Başûr jî weka sûd ji bona her sê perçê mahîn de dibînin û armanca wan ne tenê ku em bêjin Bakurê Kurdistanê her wiha armanca wan tinekirina Rojavayê Kurdistanê her wiha armanca wan tinekirina Başûrê Kurdistanê û siyasetekî gelekî di vî walê de jî qirêj didin meşandin heta ve heta ku ji wan were armanca wana sereke ew ku Kurda têkin pêsîra hevûdû ku gava ew bibînin Kurd nakevin pêsîra hevûdû ku gava ew bibînin ku Kurd ne Kurdên berêne Kurd êdî şerê birakuşî nakin Kurd êdî hevdû ji bona dagirkera hevdû naqelînin ku ew bibînin bi xwedê ew ê hêrişa hemû Kurda bikin niha ku em bêjin bi raya min gotinên Hulusî Akar gotinên Bahçeli gotinên Erdogan ku êk bi berpirtûjeyê diçin êk car da ber bi ninasînê diçin ew dibînin ku ev polîtîka wan a 5 salî şikur ku bê encam maye bê bandor maye ji bona vê yekê jî bêtir hêş dibin ji bona vê yekê jî bêtir li zora wan diçe ji bona vê yekê jî dibikin êrişê xwe bêtir jî bikin di vî walê de jî lazim e ku em Kurd li her çarparçeyê Kurdistan lazim e ku em hêşiyar bin lê ew polîtîka wan a 5 salî şikur heyanî niha bi ser neket serî ser bi ser neket lê ku em bibêjin gelo Kurd di vî 5 saliya paşîn da tiştek bi serpiyê baskê wan ket siyasetmedanên Kurd ez vî bibêjim milletê Kurd çi bi serpiyê baskê milletê Kurd ket li her çarparçeyê Kurdistan bi rastî jî fedakariyekî gelekî mezin kir û ez weka Kurdekî xwe ji hemû dayîkên Kurda ra deyndar dibînim xwe ji milletê Kurd ra deyndar dibînim ji ber fedakariya wan ji ber keda wan ji ber taba wan ji ber hundatiyê wan lê belê gelo gerek em li vî qonaxê vana bi raya min imkan hebûn derfet hebûn xweziya ew batana bikaranîn û niha Kurd li qonaxekî din vana lê car da dikarim bêjim ku mirov ji van rojana ji dîrokê mirov sûd derbixîne mirov şîret derbixîne û mirov li pêşa rojê binere ji bona avakirina pêşerojê mirov xebatê xwe bide meşandin ez tiştekî din bibêjim keko kekî sîraç bi xwedê gotinê Hulusî Akar bêminetî keko bi xwedê bêminetî û yên em bêjin gotinê Bahçeli bi xwedê bêminetî hema çi ji wan tê bira bibêjin hema çi ji wan tê bira bikin ew bêminetî ye çunku ew dibêjin ku hûn tune ne
وانتنا معنوي چیه؟ معنوی امی وقت نبکن. یعنی عشقرت بجن جامر عشقرت بجن جامر وشر نادن و فرقه وان بخاطر فرقه منو تا كيكي را جوان راتوني نها كان بين ابيري از دازم تشتكي جنابيت برسن نها او دبين تنيه لي راسي رالي تا كردستان الاورتي الدنيا دي هاتي غوارتن كونجكتور هاتي غوارتن سياست افاي امها انكاري برحتي نكان بمشين فيا اشكري بتايبتي جي بهالبجارتن امريكا gelek tiş hat guartin û aliyê ber konjonktûr ber bi aliyê Kurda diçe. Lê ev êrişa taybetî ye bibên ser navê Kurdistanê tê çi wateyê û di jiyanê de Kurd karin çi bikin li hemberî vêya Kek Osman? Kurban bi raya min ev dewleta yek ji karaktera wî karaktera înkarkirinê ye. Ev dirhiyeta vî devletê de heye. Em bêjin miletên Kurd li Bakurê Kurdistan 3 sal dixwazin nasnama xwe bide qebûl kirin. Hebûna xwe bide qebûl kirin, zimanê xwe bide qebûl kirin. Miletê Ermenî jî serê 3 saliyê dixwazin ku bibêjin qetliyam li me hatî kirin. Lê devlet xwe nayê me Kurd dibêjin me qetliyam jî nekirî. O dibêjin Kurd jî tineyî, Kurdistanî jî tineyî. Keko lazım ki Kurd em belge her tiştî vêya tekir şîre ji bona xwe. Bi şîret ev cîkî bimîne. Em vêya tu carî ji bîr nekin. Ya dudiya bi raya min tiştek ji destên miletê Kurd hat, miletê Kurd hat li her çar perçe. Tiştek ji destên miletê Kurd hat, bi xwedê miletê Kurd texsîr nekir. Em bêjin ji bona demekî kut, ji bona 10 sal, 15 sal, 20 sal bi jiyana xwe de ez jî şahîdê vî karê me. Ez wekin tiştekî nebêjim. Ez şahîdim ku miletên Kurd li her çar perçe Kurdistan çi ji destê wî hat texsîr nekir. Keça xwe da, kurê xwe da, gundê xwe da, mala xwe da, huzûra xwe da, hebûna xwe da, her tiştê xwe da keko. Çi bi ser pî û baskê miletê Kurd ket li her çar perçe Kurdistan miletê Kurd da. Tenê bizekin li Rojava bi kêmanî qala 15,000 alîjanî qala 15,000 şehîd kirin. O li Kerkûkê, li Musulê, li Enfalê, li Helepçê û em bigirin heyanî îro. Tu miletekî jî 3 sal bi berdewamî di ber xwe neda ya bi rastî jî keko henîfê ev tiştekî bi rastî jî dîrokî ya. Ku rojekî dîrok car de bênivîsandin ez bawerim tu milet nîne ku 3 sal, 120 sal bê navber tekoşînekî bide meşandin û bê te şewtandin o car de xwe nû bike. Bê te tepsandin o car de xwe nû bike. Yek tiştekî maye Kekê Sîraç. Bi raya min yek tiştekî maye. Kêm maye. Maşallah hemû Kurd şêrin. Hemû Kurd şêrin. O şêr teko digerin. Yeko digerin. Lazım ki em wî yeko bikin aqlekî hevpar. Aqlekî hevpar ji me lazım keko. Ji bona her çeperçe Kurdistan stratejiyekî hevpar ji me lazım. Ez niha ev dikarim bibêjim ku ev dikarim son bixwim ji were. Ku destê Tehranê û destê Ankarê di destê hevdûdayê ji bona tinekirina ev destkeftiyê ku di destê Kurda dayê ha. Him yê Rojava, him yê Başûrê Kurdistan. Heta ji Tehranê bê wê Silêmaniyê û Hewlêrê têke pêsî re hebû. Ji destê wan bê û ev siyaseta wan jî heye ha, ev siyaseta xwe jî didin meşandin. Ku Başûrê Kurdistan ji hevdû têkin di perçe. Gelo em dikarin çi bikin ku em vî lîstokê li valayê derbixînin? Bi raya min hemû hîzbê Kurdistan, hemû siyasetmedanên Kurdistan her yek têgiştinek wan heye, her yek em bêjin filozofyek wan heye, ideolojiyek wan heye,
كاكو سري من سر هادو شعبي من خرجوتي كل لمن حرام بها لو عثمان بايدي من حرام بكو ازدج منانتيا كردكي بك انجي ازدج منانتيا حزبكي كردستاني بك لمن حرام بكو ازدج منانتيا كردا بك لازم بك ام كرد دجمنانتيا نافخو لهودو حرام بكن كاكو وام ب چاوكو دجمنين كردا آجان دیوانین هفبار هیه استراتژی وانین هفبار هیه لسر تنکرنا کرده لازم که کرد جی سیاستنر کرده جی حزب کرده جی لسر آواکرنا پیش روژه کی که ام بجن سرکوتی بکیمانی ده هنک خالادا استراتژین هفبار هبن که بیده تشبیه ام بجن جیهان دبیجه که جیهان بر به خوزایی ام بجن آف دقیقه باران دقیقه گرمایی تین نهار به حدود جوان برنامه آواده کن لازم کرج لی حدود بجوان ببیجن که اوانا دخوازن متنه بکن ام دکارن چی بکن لحنبری وی هیرشی ام دکارن چی بکن که وی ناسنامه وی زمانه وی ستاتوی بپارزن یا دو ام نه که عثمان جناب ته سیاست ده خودی تجربه تو گلک تشتین هیجا دبیجه آنکا گاوا ده خاله کی پر گرینگ آنی بگیشتی چقاس ام ببین طهران و ترکی لهف دکن و دخوازن هبونا کردستان جورتی راکن هر چار پشتی کردستان جناب ته دست نشان کر تگو دوی یکتیا کرده هاوه و دوی از به چاوه دجمناتی ل تو کرده میزان آکم حزب کرده میزان آک اف هشمندیه کی کردستانیه و مروف دیتناته تقدیر دکه نها امزانن دجمن سرکه یا ملت کرد اف دو دولتن و امزانن لباکور کردستانی حلقه هری زراف ورایی دوی حلقه هری زراف ده یا گلو کردین کوج هف پر جودا دفکرن نکانن لچند خالین اساسی بنگهین لهب بکن و داخوازی خوی نتوی ملی بوان بدن قبول کرن نها جناب تجی باش زانه اف چند روژه لترکی گوتنا قلشدار اوغلی کتی روژه وی و گاواده جناب تگو ظلم کثیر نامینه او سیاست ظلم ادی ور بویه کو نها چاپمنیا ترکی بگیشتی گوتنین قلشدار اوغلی ادی روژه وی تعیین دکه قلشدار اوغلی چند روژ بره گو ادی دوی ام حلالیش هبودن بخوازن حلالیش بوی حبسا دیار بکری حلالیش بوی روبوسکی گلو اف گوتنا حلالی لهمبری و گوتنا حلالی دوی کرد چی بکن کرد استراتژی کی چوا البجیرن اوانا دوی وارد سامیمینه یا جی اف هر دو بلوقا به هف کتنه گلو لهمبری و بلوقانا دوی تفگرا کرد تفی که هزین دموکراسیا ترکی اولی کرد ناو هفته صافی بن دور بوانه کان لهمبری وانا چی بکن او حلالیا قلشدار اوغلی جناب باشتر زانه قلشدار اوغلی یک سروک پارتیا که میمارا کمارا ترکی و کردستانی رو دوی حالی ده گونه کار یک جی اون افتیش چی واته که کسمان؟ yani hali hazır revşa İro'da siyasetin kuyen ambejin yen Kurda kumra bide doreki HDP ve ambejin hemu partiyen Kurda ev mera bide ciyeki partiyen din ambejin AK Parti'yi MHP'yi ve işte ambejin CHP'yi İYİ Parti'yi o partiyen dini yani ki nahad ambejin em amadan kan em devleti berelebin که بانه همو پاشورا جوانده گشبون دولت گشبون شلیگه دولتی چه دسته که حیالی رو ست سالیه یک نبون شلیگه دولتی تنه کردن و حزبین کردان براستی و ام بجن که نتوین که با کردار نها تردگارن اول برای من دیروک خود تکرر دکه که براسیز دیروک خود تکرر دکه
ev hişmendiya wan ev rejima wana 5 salê paşîn ku wan hebûna xwe li ser tunebûna tunekirina Kurda ava kir ev rejima wan hatî wer astekî ku di aborî de xetimî bi rastî jî xetimî gavet me li vir jî dinêre me li dibînî ku xetimandinek mezin lê û bi vî xetimandinê jî bi vî xetimandina wana aborî têkçûna wana aborî jî ez pê naşim ha ez wî ji wer bêjim ez pê naşim îtibara wan jî li hemû cîhanê bi qasî pêş xwereşan nembayî û xwe dest pê naşim ez were bibêjim çünkü me ji wanan digo winê êk ji me re digotin em ê wan muhtacê nan bikin me ji wanan digo winê muhtaç bibin winê muhtacê Kurda bibin û hatin cada hatin ser gotina me ev binerin li arşîva parlamentoya binerin heleka me ji wanan gotin negotî winê werin berdeviyê Kurda winê hewcê Kurda bibin şükür ji xwe de re wer bi ber bi rojê ku wê bêtin berderê Kurda wê werin ricayê ji Kurda bikin keko gerek em cada neyxapandin bi qurbanî we bi heyranî we gerek em cada neyxapandin em gelek cara xapandin bi rastî em gelek cara hatin xapandin bavû kalê me hatin xapandin çünkü em milletekî zû qanedin zû em zû bawer dikin ha zû bawer dikin ez bi heyranî we bi qurbanî we em zû bawer nekin serçava kî destê xwe nêbiratiyê kî destê xwe nê danûsendinê kî destê xwe nê hevalbendiyê dirêjê Kurda bike serçava em ne taraftarên dijminatiyê ne em ne taraftarên şer û pevçûnê ne lêbelê hevdû helalkirin çi ye bi kî jî astê hevdû helalkirin çê dibe kî wê kî helal bike û kî wê çi bide kî wê çawa helalî çê bibe ez yek du nimûne bidim wê destûra we hebe li Amedê şaredareyên bajarên Amedê li Amedê dêra Sûr Gregos ku ji vê derê 3 sal berê rezitalên piyanoyê lê datin danîn kekê Sîraç kekê Henîfî ew dêra hate avakirin û car da ji îbadetê de hate vekirin û weqet tiştekî axaftin hatin kirin û însan hevdû hembêz kirin ku tu ji min bipirsî ev gavekî ku merov hevdû helal bike li taxa baxlera em bêjin Pîr Sultan Abdal cemxane mala cem hate avakirin keko ku ew bixwazin helalî bixwazin ji sehsêdê kal û heyanî îro ew kirinana ew qetlîamana ew kezebşewatiyana lazim dike ew werin naskirin yek gerek wana bêtin naskirin ew qirikirina dêrsim gerek bêtin naskirin ya dido keko kesên sûcdar gerek bêtin darezandin û kesên ku em bêjin mafê wan ji destê wan hatî stendin gerek mafê wan lê wan bête zivirandin keko ez çav bêjim el ana 10,000 heb girtî di zindanê dayî her rojê xwedê siyasetmedanên Kurd têne binşevkirin îro em bêjin yek dibêje Kurdistan tête binşevkirin li Bakurê Kurdistan ji bo neviyekê serçava em hevdû helal bikin lê hetanê ku zarar û ziyana milletê Kurd nehên telafîkirin kavêçawa helal bike vê noxtê de ez dixwazim cenabê te ew ê bipirsim niha ji bo helalî xwestinê aliyê Kurda gava de cenabê te behsa HDP û partiyên Kurda terefên Kurda gelo terefên Kurda bi gelek hin xalên lezgînî nikanin ji wan daxwaziyê bikin mesela hebûna milletê Kurd di mafzagonê de wer qebûl kirin Kurd kanibin bi serbest bi azadî rêxistina xwe bikin mahfê zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî bibe zimanê fermî gava de cenabê te got azadiya ji bo girtiyan serbest siyasetkirinê ev mirov qane ev xalana li hev zêde bike ew ji bo helalî xwestinê yek carna divê Kurd însiyatîvê bigirin terefên Kurda bi talebên xwe
بگیشتی بچن جموان اف داخوازیین خو بینن زمان و لحب بکن چرچوات داخوازیین لزگینی اوی هین باشتر نبه که گاوا دی جنابه تا خالکی گرینگو یعنی دوی حلالی خواستن وقتا ببه برا به حلالی خواستن به قتلیاما کو چیکرن جوی دست بکه که یک جی ام ببین قلشدار اولی ناوی اوی گوتو به روبوسکی گوتو به لی اف داخوازین دنیه عاجیل مروف وقتا بین هولی و بوان را بیجه فرمو اون حلالیه دخوازن لی طرفین کرده ام اف تشتانا دخوازن دوی اون و داخوازیه ما بجی بینن ام بوار حلالیه بکن اوی هین daha ne rastır و ne baştır ne be kek Osman. Ya elbet buraya min jî lazım ki Kurd de tifaqekî ava bikin, leşneyekî ava bikin, civînekî ava bikin û ji bona pêşeroja nêz em bêjin 5 salê şûn va Türkiye ev ne ev Türkiye be. Hatta belki salekî nîv şûn da, du sal şûn da rejima ev rejima îro heye wê ne serpiya be. Biraya min ez dibînim ku dibik ew têk evin pêsîra hebû û ku em bêjin ketin pêsîra hebû lazim ku Kurd nebin şîrîgê wî şerê wan, şerê navxweyî wan. Yani dibik ew bi xwe bi hev keve. Ji bona ku Erdogan ez ne bawerim Erdogan bi hilbijartinê dev ji desthilatdariya xwe berde. Ez duî qenaetê de nînim bi rastî. Gelo ew rojên tûştir dibike li pêşiya hemû Tirkiye be. Di wan rojana dana Kurd wê dike derê bisekinin. Lazim ku Kurd ji îro ve bi hişmendiyekî çawa dibêjin bi hişmendiyekî relax bi bînekî fire bê ku em bêjin stres lazim ki hemû serokên hîzba bi raya min betin cem hevdû. Heyanî niha dibike qet hîzbê ku natibin cem hevdû jî lazim betin cem hevdû û civînekî, du civîn, sê civîn, can civîn ne eşkerê jî ha ne konferansê ku em bêjin li hemberê kamerayê jî navxweyî diyalogekî bi dûra dînin ku ev pêşerojeke tê ew tiştê gun tê gelo mirov Kurd em çi bikin em li Kurdê bisekinin wê xisara ku bigê Kurda em ê kêmtir bikin ev yek û di piştekî ev lasera çû şûn ve gelo wê Kurd bigîjin çi mafî em ê karibin çi bi destê Kurd daxînin lazim li ser van her du xala bi rastî Kurd rojekî berê rojekî hîzbên Kurda rojekî berê rojekî betin cem hevdû û ew nîqaşê ku em bêjin berê hatî kirin em jî ew tiştek ku berê hevdû hêşandine lazim ki ev vana em nekin pêşiya nîqaşa. Çünkü tiştekî nû nihatê bi rastî jî deverekî qonaxekî nû tê lazim ki Kurd ji wê re amade bin. Ez nabêjim Kurd birav giştekî bibin yek partî. Naxêr yek partî ne baş e. Du partî, sê partî, çar partî, deh partî ez nabêjim bibin yek partî. Lê ez bêjim ku em dikarin yek stratejiyekî hevpar ava bikin ji bona bercewendiyê miletên Kurd. Ji bona parastina miletên Kurd. Ji bona ku di pêşerojê de di makazagonê de Kurd karibin ciyê xwe bigin. û an jî ku em bêjin wan Kurda qet qebûl nekir, qet nas nekir, mînak hene li cîhanê mînak hene. Li cîhanê mînakê ku hevdû naskirî ne hene, Katalonya heye, Bask heye, ev welatê ku niha ez dibînim Scotland heye, yani welatê ku hevdû nas dikin û çareserî hatî dîtin heye, û êkin hevdû nas nakin çareserî ji bona wan jî nimûne ji bona wan jî heye. Ji bo vî bonê lazim e ku mirov bi rastî neyê xepandin û mirov nebe çoyê kesî ya dudiya jî ku bixwazin Kurd bi wan bawer bibin yê ku piştê ev rejima ku zulma sed salî divî 5 salî de li Kurda kir ku çûndina wan şûn da ev kesek divê em tên em ê dewletê biparêzin lazim e ku ew jî eşkere bikin û ew jî delîl û îspat bidin nîşandan ku wê dev ji dijminantiya Kurda berde. Ya herî mihîm ev. Wê hebûna
gerek aşkara bikin bibêjin ku em hebûna Kurda hem li Başûrê Kurdistan hem li Rojavayê Kurdistan hem jî li Bakurê Kurdistan em hebûna Kurda weka dijminatiya xwe nabînin weka tinebûniya xwe nabînin gerek ew jî bi çawa bêjim bi îspat bête gav bête nehavetin ê bi xwe dike ku bi gotina tenê bi gotina gerek Kurd êdî qanene be çünkü gelek car hatin gotin lê mixabin ew kesên gotin dikarim bêjim zilma herî mezin li me kirin Kek Osman divir de ez dixwazim ji Diyarbekir got ez dixwazim divir de têkevim navberê ez bi vî vegirêdayê ez tiştek bipirsim wek tê zanîn ew her du tifaqa millet û tifaqa cumhur di nav rikeberiyekê dane û tifaqa millet dibêje ez ê em ê makazagonkî nû çê bikin em ê sîstema parlamenteriyê ji nû da bînin em ê sîstema serokatiyê ji holê rakin û şeş partî bi wî awayî bi hev re hevdîtin jî kirin di CHP û İYİ Partî û Gelecek û o êdina lê belê gazî HDP em bêjin nekirin yanî Kurd di projewan da Kurd tinene halê hazir tinene lêxuya ye ji bo serkeftina wan jî pêwîstiya wan bi Kurda heye a her du itifaqa jî bi Kurda heye îca Kurd jî bi rastî ceribandinekî derbas kirin di hilbijartinên şaredariya Stenbolê da Kurda rabû gotin heyra hema bira AKP qazanç neke kî dike bira bike û rabûn İmamoğlu kirin şaredar lê İmamoğlu rabû piştî ku kar kir hat Diyarbekir me got ka wê ji Diyarbekirya ra ew ê spasî bike û ka bêje çi wêneyê Mustafa Kemal hanî ji me ra diyarî wek diyarî hanî ji bo Kurd nekevin wê rewşê gelo biya we Kurd ew ê dikaribin bloqek sisiya dikaribin ava bikin ku ava bikin wê çawa ava bikin li ser çi em bêjin bingehî ava bikin ez dixwazim tu hinekî jî wê behsê bikî bi raya min Kurd mecbûrin ava bikin ku Kurd ya hizmên Kurda ku bloqekî ava nekin di nava xwe da û bi yekdengiyekî bi yek stratejiyekî dernekevin pêşiya rejima ana û rejima nû bi raya min wê cer de fersendekî mixabin wê fersendekî bête revandin an jî wê kêm bête bi bikaranîn keko em hemû însanin bi rastî gava ku zulmek li me re were mirov dixwaze ku mirov bersiva wî zilmê bibe bi rastî jî ev di 5 salê paşîn da rejima Erdogan û Bahçeli û Ergenekon û Perinçek û wan nîjesperesta ku li Bakurê Kurdistan tiştek wan kir li Rojavayê Kurdistan tiştek wan kir û ev an jî li Başûrê Kurdistan tiştek wana dikin bi rastî jî tiştên ka dikarin bêjin di sersalî de qewimîn tiştekî kirin 5 sala di vî 5 salê de qewimandin yani bi rastî jî nahî bîra kirin û îro jî el ana jî sedemê ku em bêjin ez îro penaberiyê me ew in sedemê ku hevalê min niha di zindanê de parlamenter şaredar di zindanê de sedemê wan ew in û eş were bêjim însan alîjiyan dibin însan dimirin tê kuştin mirov hez dike ku mirov berşîvekî bide ku wana çawa bi me kirin lazim ki ew jî di sandoqê de bi kêmanî di sandoqê de bixeniqin di sandoqê de hin da bikin ser ser çawa ez jî bivîram pekî piştî wî wê çi piştî wî ku êk çû em bêjin êk hat ji êk çûyî xirabtir bi me çim ser çi xist gerek lazim ki êk hat ji êk çûyî çêtir bi wer xuyayê keko wer xuyayê heyanî niha bêjim heyanî niha
خود فرقا ای پارتی و فرقا MHP جبدو نیه یعنی بگوتنی واندا دکرنی واندا یعنی دبک اجبرا باش نبینم بزن مون چه بینن از تشتکی جداتی دنابرا ای پارتی و MHP داز نبینم کریارن CHP یه کوورا دیروکاویتی دنیاری جه ایرو چیتر نینه یک تشتکی دمینه که کو یک تشتکی دمینه لازم که خطا کرده خطا کی که ام بجن رایا کی هیه کی دخوازه به کرده را اتفاقی دینه آها خواسته که من اوانانه 1 2 3 4 5 6 10 خواسته که من اوانانه لیوان خواسته کانا لازم که بگو خواسته که هفت پاش دبک پارتیه کی 20 خواسته کی وی هبه پاسته پارتیه که دن 25 خواسته کی وی هبه پاسته که دن 5 خواسته کی وی هبه لی ام دوام خواسته کانا ده هبه هفت پار 5 هبه هفت پار لهمبر رژیم و لهمبر مخالفت رژیم اپوزیسیون رژیم ام ببیشن ام وانا دخوازم کی دخوازه بمرا ام بجن تکراری دینه کی دخوازه دنگه me پشکریه me هلده فرمو کریم کن اوان خواسته که خواه ام دبیشن او خطا سیامین برایا من دبک فرشندک مزن بده دسته کرده حتی که فرشندک مزن جینه ده دبک کرده نکه تیکل داره شر ناوان که ده پیشروش ده احتمالك هي بقومه كأم نبن شر نكبن نوا شر ناف براوان چه حسابه وان هي برا أبشر 2% چونکه دعوة دوزامات تشتكي دنيا براسي تشتكي دنيا كيكو يعني جبو من ها AKP MHP Ergenekon لمزلمكلي ها إي بارتي CHP و أمبجن بارتين دن لمزلمكلي جبو مفرقتونه زلمه هاوی ناس نام مرد کری ها آدمی ناس نام مرد کری جبو من فرقاوینینه لازم که دوی واردا گوتنا منا هری پاشین اوه که ام کرد لخو بگیرنا ام لحال خو بگیرنا ام حال خود درخن پیش نه که کسمان دوی نابره ده از خوازم پرسک جنابت بکم نه HDP ترکی 6 میلیون رای دیگره لی وقتا خوب ناب دکه دبی از پارتیه کی ترکیه ایمه یعنی اف یکا جعلی کردا تشتکی چاوایی یعنی ام بین هدف وقت طرف کی کرد و کردستانی هم بیناس بکه و همو کردان وقت طرف کی دموکراتین ترکیه لحب بکن اوهین باشتر نبه كيف حنفي يعني أنا دسي كردين خطر نكه براسي بومن روماتيك بيجن من بسالان بحوالو غير خورا تقوشيني كده مشاندن از بوم شاردار از بوم پارلمانتر قاشو و نها حوالی من زندان دانه نها حوالی من تقاضا دانه براسي جي از او كسي که برخوادان دکن غیزو حرمتا مجموعه هي قد براویا همو تماشاوانی ما بزنن الیک ای دو دیا گوتنک از دبیجن آفنک از دکم لسرناوی خو از دبیجن لسرناوی تحزبکی سرناوی تو پارتی کی گوتنی من وان گریناده یعنی گوتنی من هدف گریناده از دبیجن چون از نه نبر پرشیاری هدف نبر دفکی هدف من جبو من رومت بوکم من دفکیا پارتی کی کرد لی ایرو او وظیفه من نینه تشتک از دبیجن سرناوی خود دبیجن سرناوی وجدانی خود و سرناوی تيجشتنا خو از ديفيجن اسبار بدكم نها هدف بخو كواليشن كيكو از قبل بلدكي هدف بمجي هدف كواليشن كي دنوا هدف دا كان بجن ستوني كرد وكردستاني جي هبو وان بجن اتفاق بارتي الدنيا جي هبو وانا جي وراي تشتك از ديفيجن هدف جد النافتا او ستونا كرد وكردستاني كده هدف دا هي اوجد النافتا و یعنی هدفش دنافتا همو پارتیان کرد و کردستانی پیشی که او کاربن جپه که آوا بکن لی او جپه نایوی معنی که همو پارتی ببن یک فکره کی همو پارتی ببن یک از وی نابیجن افبیجم که همو هدفش دنافتا
hemû partiyên Kurd û Kurdistanî bêtin cem hevdû xalekî, du xal, sê xal, çar xal, çend xala bevdû kirin. Karibin ji Ankarê wî bixwasin. Nahake Osman, tu pir tiştên hêja dibêjin. Niha anka wexta tu HDP gava di cerabê te got HDP koalîsyonek e çepên Tirkiye'ne êdin tê de hinek. Niha wexta tu 6 milyon rayî bigirê û tu evekî wexta tu ava dikir tu nebêje ez Kurdim, welatê min Kurdistan e, divê hebûna milletê min werin naskirin wê ewa xwe tu hebûna welatê xwe, hebûna milletê xwe bi wan re wexta tu tifaqekî çê dike, tu wana nediqebûlkirin û tu hemaliya vî tiştî bike. Gava de cenabê te tiştekî pir xweş got, te got bi 10,000 însan li zindanan e û dilê mirovan bi wan dişewite. 6 milyon Kurd jî wexta dengê xwe bidin wê partiyê, divê wek millet, divê hebûna milletê Kurd were qebûl kirin. Lê mixabin em bibên ew nabe, ama gava de cenabê te tiştekî xweş got, hêviyê jî didin mirovan, heger di rûpelekî nû wexta Kurd bixwazin daxwaziyên lezgînî werin cem hev, divê berî her tiştî hebûna milletê Kurd û nasnama wî were qebûl kirin, divê wek Kurd wek teref were qebûl kirin. Ev yeka wexta nebe di bloka sêyemîn de jî ew ê tecrübê me yî berê li ortê, bloka sêyemîn de jî ew ê dîsa problem derkeve. Divê aliyên Kurda dûr de ne ku ji xwe tawîzan bide. Divê aliyê Kurda divê meselê de welatê xwe, milletê xwe deynên ser masê bi wan bidin qebûl kirin. Niha cenabê te gava wexta tu dipeyivî divê ez eşkere bêjim, wexta te hin tişta tu divê ez yan tu hîsê min ê hundirê min dibêje. Tu Kurd ê Kurdistanî divê merî bi wî şiklî tevgerê bike. Ewlî welatê xwe, ewlî gelê xwe bide qebûl kirin û li gorî wî daxwaziyê xwe yî lezgînî bihonîne û ya pêşkeş bike. Ew ê hîn ne baştir bike Osman? Qurban, bi raya min ez cara dibêjim îro ha. Îro tiştekî dinê ye, 5 sal berê tiştekî dinê bû. Evî bername û ev gotina min ji kerema xwe bira temaşevanên welcîkê binivîsîne. 2 sal şûnda wê tiştekî dinê be. Yani 2 sal şûnda tiştek îro em li serê nîqaş dikin wê ne ew tişt bin. Banga min, rica min ji hemû hizbê Kurda, ji hemiya xwe amade bikin, ji pêşerojê re xwe amade bikin. Dibik rûpelekî nû bête vekirin, ew fersenda ji kerema xwe ew fersenda bi kar bînin. Binerin li rojhilata navîn xweziya dijminên Kurda jî medenî bana. Xweziya medenî bana û bi danûsendinê, bi hevaltiyê. Ev zimanekî niha em diaxivin çi zirare me digî wan. Yani em rastî çi zirare me digî wan. Ev zimanekî em diaxivin. Ev zimana tu nedikin. Keko li başûrê Kurdistan, li Iraqê çareserî çawa çêbû? Li Sûrî, li Rojavayê Kurdistan ana ku em bincin de facto xweseriyekî ava dibe. Çawa çêbû? Yani ku Saddam ev belana bi serê Saddam de natana û ev neketina navê vê xeletiyê wê bi serketin çêbûana. Em jî li Sûriyê wê çêbûana. Qurban, ev tiştek din dibêjim, ev tiştek din parve dikim. Ev dibêjim ku xasîk ez ji vê de dinerim, xasîk ez dibînim, ev rejimak heye, ev rejimak naheye. Ev rejima ji xwe ew pirak di navbera Kurda da ji xwe wan pirana giştikî şewtan wana giştî xera kir ew ji xwe çûn. Lê bi hilbijartinê dibike ev rejima bibêje ez naçim. Li İstanbulê çû ama dibik bibêje ez naçim. İhtimalekî gelkî mezin e.
جوی احتمال را لازم که کرد آماده بن حزب کرد آماده بن او یا د امین است بجم لازم که د چوندن ماینا واندا کرد که او تکون پیسیره هفدو لازم که کرد نکون نوا بشری از وی عسکرت بجم لازم که کرد نبن شلیگی بشری کرد کاربن مالا خوب پارزن حوشا خوب پارزن کچی خوب پارزن دوی وارد شر کسی نکن لی دوی وارد خواستکی خو وکا ملتکی وکا نتوکی خواستکی خو آب جیرانتی آب براتی خواستکی خو به دولت را و به جهان را پارور کنم بشم که ام دخوازن ام توری کی واکنو دخوازن ام براتی کی واکنو دخوازن ام مافی خود مغازکون دا واکنو دخوازن چه واکن ها که توران که هنی فی آنی زمان که نها جبونا خباتا پیروز خباتا زمان که چند پارتی یک کردستانی هاتن جمع هفدو و خباتا زمان دکن مشاندن دوی خباته دا هم بجن HDP جی هی پاک جی هی و PSK جی هی همو خباته کم بجن هفباره نوار که حنفی ابراشی خباته پیروزه تشتک از دبجم لازمه که ام نوی نمونه زیده بکن ام نمونه کی نوار افکاری کی شغله کی برطراتی کرن شغله کی دن خباته کی دن یکی دن شو قاسانا کو کرد بیتن جمع هفدو حزبین کردن بیتن جمع هفدو سیاستو و ام بجن برنامه هفبار استراتيجي هفبار ببيش بخينن بالرايا من وقيمتها كردا لهمبر أنقرة أو قصنا زادت البلو كرد بخازن بس وان خرد به كرد بخازنا ناکه کوسما جناب تدبی میناکا پلاتفورما زمان کردی و پلاتفورما تور و چاندا کردی کنه پارتی تدنه جبوی داخوازیا ملت کرد یه بنگهین ور قبول کرن او کانه به بنگه ور فرکرن کو وقت طرفین کرد در کبن پیشبری دولت و پارتین سیستمی تو مش پیشنیارات ور او فهم کر راست که لازم که بیا زیاده تر ببو و هر وها يعني تو معنی نابینم که پارتین کردا بیتن جمع هفدو و دکراسیونی که بلا بکن ببیشن که ام دخوازن در مغازه کنه دا وانا جی خوب بگیرن ام دخوازن که ناسما کرد ولی ناس کنن ام دخوازن که آنکره دوج دجمنانتیا روژاوا برده ام دخوازن که آنکره دوج دجمنانتیا باشور برده ام دخوازن که آنکره دوج دجمنانتیا کرده برده یعنی اوان تشتانا براستی ته هزه که از نباورم که ببیجه ناجره يعني جبت هيك كيك عثمان او شخ مرد دكاره بيجكو شرطكي كردايكو بين روحه شرطكي جرينج يك جيجي لهم بردركتنا شر يعني جدولته ام بخازن كو شر القرشي كردا اف شر كو دمشينه لباكور لروجافا لباشور كردستان او شر به سكناندن و ام جی طرف کردان جی عینی تشتی بخوازن بیجن که شر راوستینن شر راوستاندن به دیتنا من جبو ملت کرد لهر چار پرچه کردستان جی حال حاضر او دستکفتیان بینه حال حاضر شر ضرار ددمه تركيا وی شری دکه معنی دکه به روجاوای کردستان وی شری دکه معنی ریشی باشور کردستان دکه دوی کو کرد دوی واریدا وکری و هلوست دینن تدبیجی چی دوی آوایدا براستی چی جیانا به شاهدیا وی شری در باس بود بکی معنی و جیانا مد شاهدیا به خدا نکرده در باس بود که کو براستی جی یعنی ایرو نها هبونا افرجما برای منها هبونا افرجما لباکور کردستان جی داگر کردی لباشور کردستان جی داگر کردی و لروجاوای کردستان جی داگر کردی و افرجما لگوری من مشروعیت خوشی هنده کردی بنرن باشارن آمده که سرچوک به سری چند دنگی خاطر بجارتن
نزل سري هفته ونور كي كان في كي سلجوق هذا البجاتن كسي هالبجارتي تويشكار بقري شنو قانون بابجي ابدا بإشكال ابنا بحقوق ابنا بالديمقراطية ابدا بإشكال إيجا از بترى كو جواك بيوستياوي بحلمي هي جواك بحلم هيشتنا از ويد بينم از قبل بدري دنا از ويد بينم كو جواك لتشار آلي جواك بحلم ماي بنفس ماي و براستيجي تونديتي هاتي أصلكي هر جور و operasyon راوستاندن بيجن شر راوستاندن و براستيجي تشتكي بيروز اف خواستكي بيروز اف خواستكي كي كأم بيجن خواستكي كي أساسية اف نخواستكي كي تكتيك جي جخو هبونو خبات ومشو دعو دوز نجبونا آشتية كيكو نجبونا سرحية تشتك نهار جنابي ود بيجي وند بيجي مرة شر راوسته سري مثلا هدو تشعبن أزبورا لازم يكون مرة في شر بدر راوستاندن مرة لازم يكون في داغر كاريا بدر راوستاندن في دجمناتية مرة بدر راوستاندن لدي في واردا gerek em هشیار بن که بردوامیا شر بردوامیا اپراسیون بردوامیا توندیتی بنگها دجمناتیا وی رژیمه و اف رژیما به وی دجمناتی دخوازه خو بردوام بکه به وی شر دخوازه خو بردوام بکه حتی لوی داری هنک در دور دبیجن که دبک AKP ne çel bijartını şer der bixine an rojava an le başur an de verekidin şer der bixine ve harbe az nasıl hel bijartını hatta debek em bejin mezakirin ku bijartını le hasabi wan neçu le de verekidin bu yerekidin der xinin meydani jibonemiye ki ez bejim ku du tuşt heye yek ji rastı lazım ki ittifaqeki jibona هل بجاتني جبونا كرد وكا بلوك كرد وكردستاني ودنجي خو بدن كودري از بيا عشكرت بجمانها او كردي كو وقتا كو ام آمدي بون وقتا كو ام شاردار بون كردي كو دنجي خودتان AKP از باورم گلكي وان سري حشتي وان نهاش AKP نرازينه نها اوجي جي AKP دخوازن وبكشي لي تجتكي دستكي دخوازن كو ام بجن اوجي كاربن خبز بردني بالرأي من اتفاق كردستاني وهركس كارب خبز بردني يكشي ايفر يادو ديا كيكو اثر البجاتني خبر نادم تنتني درد من نتني البجاتني شوف البجاتني ولا البجاتني بخاطر لازم که استراتژی کی عقل کی هف پارج بو کرده بیت آواکرم که کرد دکارن بیتن جن هفدو که کرد دکارن پیشاروشی استراتژی پیشاروشی بهدور آوا بکن که کرد دکارن خواسته که خو به یک دنگی بین زمان و کرد دکارن برجواندی ملی از اشکالات بجما برجواندی ملی تیکن پیشیا برجواندی حزبی یک عثمان دوی نابرید از پرسکی بپرسم جناب تا لأوروپا دمینه و امزانن گلک هفدیتنین جناب تا جی چه دبه نها قاوا دکک حنفی پرسی ام جی زانن یعنی بگشتی شر و پفچون و تندی نه چاره سره yani çareseri re hizmet eji nake tu hez lehemberi tu hezeki lehemberi denge gel tune gel bixwaze gelek tişta kar bike xebata legal demokratik tekoşîna legal siyasî kane gelek deryan veke lê li Bakurê Kurdistanê gelek tişt çê dibin lê hin kes demê vê taliyê dibin li Bakurê Kurdistanê Ewropî astengin Ewropî naxwazin li Bakurê Kurdistanê pirsa Kurd û Kurdistanê çareser bibe di hevdîtinê te di gera te di danûstendinê te gelo Ewropî rastî jî naxwazin li Bakurê Kurdistanê ev mesele çareser bibe
Yani استê gihiştim, pirsewe estê gihiştim, bi raya min welatên pêşketî an jî ez bibêjim di cîhanê de Türk devletekî biyanî bi xwe berê ne milletekî ye. Her devletekî beriya her tiştekê ku em giş baş dizanin ku li ber cewendiyê xwe dinere. Li ber cewendiyê xwe aborî dinere, li ber cewendiyê xwe siyasî dinere û têkilatiya wî bi dewletên din re an jî têkilatiya wî bi milletên din re li ser esasê bercewendiyê xwe ye. Yani me re dikarin bibêje ku filan dewletê cîhanê em bêjin ji bona bercewendiyê Kurda, ji bona azadiya Kurda dev ji bercewendiyê xwe berdidin. Dewletekî wekin û dikarin nîşanê min bidin. Ez bi biraya min tu neyî. Her dewlet li bercewendiyê xwe dinere. Lê mirov dikare bibêje ku di rojhilata navîn de îstikrara bi kontrol û îstikrarsîziya bi kontrol xizmetî hinek devleta dike keko. Ku li rojhilata navîn serê te bijin çend sal e ku şer û pevçûn ev teyare, ev tank, ev top ji kê derê tê kirin, ji kê derê tê firotin. Bana rastiyekî keko gerek me re van rastiyana gerek me re ji bîr neke. û em bêjin gava di welatekî de îstikrarsîziyekî ku em bêjin bi kontrol hebe. Pêçir dikarî ekonomiya wan em bêjin bikî xizmeta xwe. Van tiştana tiştên ku em bêjin bi raya min tiştên basic in, di dîplomasiyê de tiştên basic in. Êdî ev nîqaşa çawa fena av û nan hemû kes dizanin êdî ev tiştekî veşartî nîne ku devlet li bercewendiyê xwe dinere. Li bercewendiyê heta gava ku Mehmet Mele Mustafa Barzanî di devrîma ew de gava têk çû û vekişiyan em bêjin ber bi Rûsyayê ve çûn gelek nîqaş hatin kirin li Amerîka ku xiyanetek mezin li wan hate kirin. Ew çax tê gotin ku Kissinger gotî ku ev têkilatiya devletekî em xêretxane nînin, em li bercewendiyê xwe dinerin. Keko rast e devlet li bercewendiyê xwe dinerin. û dibike devlet bixwazin hinek devera, devletên biyanî bixwazin li hinek devera şer û pevçûn biqewmin. Mesele ne ew e, ji bo min mesele ne ew e. Ji bo min mesele ew e ku kî ji vê re çiqa amade ye. Kî tê vê lîstokê. Kî vêya ji xwe re bikartîne. Milletên Kurd di her çarpevçeya Kurdistan milletên Kurd ji ber ku nasnama wan nate naskirin, ji ber zimanê wan nate naskirin, ji ber evnîkariya wan nate naskirin, ji ber heqê wan nate naskirin û ji ber ku zilim li wan hate kirin loma serê xwe didan. Ji Seydî Kal û heyanê vir. Yani ev sûcê devletên biyanî nîn bû, sûcê Ankarê bû. Sûcê ji Mustafa Kemal dest pê dikir heyanê Erdogan tê. Yani sûcê biyaniyan nine sûcê Ankarê. Ku Ankara mafê Kurda bidana. Kurd çima serê xwe hildi, Kurd çima rayşê çekî. Yani bi raya min. Ya du em keko, ya du em Ankara, Ankara dixwaze ku ji hemû milletê xwe re bije ku dijminê min ê hundir. Dijminê min ên hundir, dijminê min ên derve. Dijminê min ên hundir, dijminê min ên derve. Bi raya min, dijminên Ankarê îro tu gotenê Ankara bixwîye. Bixwîye. Ew dijminatiya xwe dikir. Yekê ku 5 kuruş aklî wî serî wî hebe û ji miroveriyê fehm bike. Meriv dijminatiya Kurda dikir. Yani milletekî fena Kurda ku 5 kuruş aklê wan hebana ku dostê xwe bana, pirasî jî ku dostê xwe bana mavên wan ê dijminatiya Kurda bikirana. Wele gerek wan dostaniya Kurda bikirana. Ku dostaniya Kurda bikirana bi xwedê niha ew dewlementtir bûn, niha ew bihuzurtir bûn û niha bihêztir bûn. Îja tiştek ez dibêjim keko bi raya min devletên cîhanê li bercewendiyê xwe dinerin, lê meriv dikare bercewendiyê milletê xwe û bercewendiyê milletên cîhanê
bi berhevdû bike û Kurd li her çeperçe Kurdistan tümî daîm ji bona mafê xwe dengê xwe kirine, ji bona mafê xwe kedê dane, ji bona mafê xwe jî tavê dane. Lê bi raya min yek ji mirovayî fehm nekirî, yek şer xwestî û yek mafa bi darê zorê xwestî ku bitefisîne, rejima Ankarayê, rejima Tehranê berê rejima em bêjin Bexdayê bû, a Şamê bû, şukur rejima Bexdayê têk çû, şukur rejima Şamê qers bû, mahiyê rejima Tehranê û rejima Ankarayê. Yek şer Kek Osman, Ankarayê û Kek Osman, em hêdî tên dawiya bernama xwe beriya wî ez dixwazim bi di tişta tu helwesta xwe deynî û bang bikî. Yek, em zanin ku dewleta Yekbûyî Amerîka û Fransa li Rojavayê Kurdistanê pir dixwazin ku enekese û peyênekê bînin bahev lê dikin nakin her halde serê me jî hinkî ewke nizanim dikin nakin hêjî bi ser neketine wan nanîne bahev. Ji bo wî ez dixwazim ku tu bangekê bikî û ê didiya jî platforma zimanê Kurdî û tora çand û zimanê Kurdî bi hev re kampanyakî ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê û bibe zimanê fermî kampanyekî îmzaya dest pêkirine. Ez dixwazim ku tu ji hezkiriyê xwe bixwazî ku beşdarî wê kampanyayê bibin. Ew neh partî û grûpên ku wê karî dikin dikarin xwe bigînin wan bi awayekî û beşdarî wê kampanyayê bibin. Kerem ke. Serserê serçay min beriya her tiştî tora zimanê Kurdî, kampanya zimanê Kurdî, xebata zimanê Kurdî bi rastî jî xebatekî pîroz e. O koka ha, koka. Ku em ji zimanê xwe bibin bi rastî gelek tişt diçe. û ev jenerasyoneke niha em tê dane, ev jenerasyona bi taybetî jî qirneke niha em tê dane. Ez dikarim bêjim ku ziman em nekin zimanê perwerdê ku nebe zimanê perwerdê li Kurdistan mixabin ziman dibinê talûkeyekî mezin dayê. Ji bona vê yekê jî çi ji destekî tê ji bona ziman bi raya min lazim dike texsîr neke. Ez jî weka xizmetkarekî vê zimanê keko çi bi ser pî bûaske mikeve ez amade me. Min jî fena xizmetkarekî vî kampanyayê bibînim û serserê min ser her du çavê min. Bi rastî keko ev pirsa we ya paşîn bi raya min lazim dike her Kurdekî li serên bi saetan bifikirin mijû bibin. Binerin niha rast e berjewendî Amerîka li rojeta navîn heye. Kî dikar bêje tu nekî? û ji bo berjewendî xwe li rojeta navîn e. Rast e berjewendî Fransa jî li rojeta navîn heye û ji bo berjewendî xwe li wê dirê ye. Ez eşkere dibêjim keko bravo Amerîka êdî ji bo Kurda çi bike? Amerîka êdî çi bike ji bona Kurda? Ku Kurd ji bona xwe nekin. Ku em ji bona xwe nekin. Ez xwe weka Kurdekî deyndar dibînim ew kesê ku berdel dane. û el an jî berdel didin. Ez xwe ji wan re deyndar dibînim. Min gayrî heddê ku ez aqil bidim Kurda. Min gayrî heddê. Lê ez weka Kurdekî ez rica dikim, ez hêvî dikim ku ew tifaqa, ew diyaloga Kurd û Kurdî li Rojavayê Kurdistan sûdê ji bona me 40 milyon Kurdî. Sûdê ha. Bi hevdûkirina wan û bi hevdûra meşa wan qedereta Rojavayê Kurdistan tenê tayîn nake. Yê Bakur jî tayîn dike. Pêşîl Bakur jî vedike. Pêşîl Rojava jî vedike. Ji bona wê yekê lazim e ki em êdî hevdû qebûl bikin. Yani ez ça bêjim, ez naxwazim kesê bêşînim jî. Ew toleransa ku em didin dervî xwe. Ew toleransa ku em didin dervî xwe.
نیره وی تولرانسی چریکی وی تولرانسی ام بدن خو ام بدن هفدو از باورم وی اتفاق بهتر زودتر وره که سراج کار اتفاقی جی کاری کی راحت نینه از زانم شهرداری داجی دما شهرداری دما سیاست داجی به دهان به بیستان جوین کنفرانس از بوم شلیگی وی از بوم خدمتکاری وان کنفرانس از هم کاری کی زحمته لیکه کو به وی کاری حیانه که ام اتفاق در سر نکردن با خواده وی بردل زیده من جبونا وی که بانگا من او که برای همو خوشک برای من روجاوا و همو حزب ودری و همو بزن کسی که بردل دایل ودری برای باش بزنم که او دیالوگا دنوا واندا که سرکوتی به و به سود هر چه پرچه کردستان را به سود جملت کردستان را و از هیوی دکم که او تجاری در جوی دیالوگی برندن در جوی دانستندنی برندن و بگیرن انجامه که روزی که بره روزی که جی بگیرن انجامه کی به بخواده که کو ام به هفدون کن که ام نبن ملته کی که ام نبن خودی استراتژیه کی والله دجمنه مش خو ببختن و که ایرو از بیا دبیجم وکا سیاست مداره کی دبیجم وکا کرده کی دبیجم که ایرو امریکا نل لروجات نارین بانا بخواده تهران و آنقره و 24 ساعت ده بخود دست مواره و ما بفتسين كان بيجي بير نكن ها بيجي تشتكي او جننا تشتكي كان بيجن كيماني جننا بيا راستي كي يعني تكنولوجيا وان تكنولوجيا كردا كيكي حنفي كيكي سيراج قاسي هفدي در فتره دست كردا دست فتره دست جننا كردا قاسي هفدي نقاسي هفدي جبنا ويكي لازم که ام راستي خود دور نکردن که چاوک رژیم ایرو اردوغان و باخچلو و دولت ترک و آنکره جراستی دور کتی لوما کتن نوا وی کریارین خریج و نباش لازم که ام کرجی تجاجی رئالیتا جیانی رئالیتا خود دور نکردن که ام رئالیتا ناز بکن و ام ویا فنا ستونا زیرین فنا گوهر زیرین ام جدلی خوش مجی خود در نخینن که تو کردکی که کو ندجمنه کردکی دنیه تو حزبکی کردستانی ندجمنه حزبکی کردستانی یه دنیه کو ام جدجمناتیش حز ناکم لیکن ام لدجمن بگرن که کو والله پرن و به وجدانن و اشتر بجن به احلاقن بخواده بسیمیه او بسیمیه کو وند خوازن که ام بجن جیکی که ام حساب شده بپرسن یک بابو کاری نبدار دکرن یک گنده میشه وتامن یک الان جناس نام ناز نکن لازم که ام لبر هم بروان تکبن نوا دانستنده کی و هر کس نفاقه که سیراج هر کس که اسما براسیش مروف تری صحبت تناب پر خالین گرینگ تو تین زمان و گلک دواران ده اف برنامه باور دکم اوی لباکوری کردستان سراسر کردستان اوی خدمت اتفاق و یکتیا کرده وکه لباکوری کردستان دسپیکا روپلکی نووکه او پیشنیانه کو جناب تانی تگو برا آلین کرده ورن جمعه وکرینن به هفره بپیون سر او خالانا کاربن به هفره لحف بکن و وقت طرفه کی کرد بچن به پارتیین دولتی را یه سیستمی را رونن و داخوازی خوبوان قبول کرن بدن براسی او پیشنیارن گلک او ام گلک سپاسیات دکن هدی امتن تالیا برنامه خواه وقتا مجی سینورگریه از جناب تا رجا بکم تو گوتنی خواه تالیه که تشبیر کری تو تخوازه ببیجه بداوی بینه و تالی داوی برنامه خواه بینه مالا و آوا مالان تماشاوانین و آوا به هیویا که روژه کی نزدان کاربن همدو ولات خود با آزادی همدز بکن و پاشی همو تنگایا ببیر باوریا من آزادی خلاصیه لی او تشتک مکم هیشتی اتفاق خبات اتفاقیه که ام کاربن چقاسانا هودو نزه هودو بکن که ام کاربن چقاسانا لسر پلاتفورما لسر جوینا لسکادا
لکوچا ام کارمن چوا ام کارمن بهدورا بهتر بخابتن لازم ام سروی او بکن سروی بخابتن کتش تکیز دست منی ام دارا بهدورا چند بکن که 20 سال شوندا 30 سال شوندا برا نویه ما لبنی سیاوان دارانا برا کاربن فاتحه گجمره بخوینن انجی هیجیرکی انجی هرمیکی انجی فیکیکی جوان دارا بخوین یعنی گلکتش هنه مرد کارن بهدورا بکن مالا و حزا جرابا جبونا میوان حزیاوه جبونا سبراوه مالا و حزا جرابا مالا که عثمان گلک سپاس که کانفیت تشکی بیجه از گلک سپاس جکه عثمان را دکم جبوکو بشداری برنامه مبو گلک ساغبی ج تماشاوانین هیجا را جی از دبیجم سپاس و براستی حوالین رجی جی مالاوان آواج بو کدوان گلک سپاس مالاوت آوا تماشاوان نیجا ام هاتن تالیا برنامه خواه ام پارلمنتر کرد عثمان بایدمیر و سروک شهرداری اوی ما پیدینه که برنامه کی لدار خست حتی برنامه کی دن بمینن دخیر و خوشیه ده